Molweni. South Africa. Ndinibolisa nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ndinibolisa ngegama lika Jesu. Yeshua, the man who died on the cross of Calvary. I greet you all. Be greeted in the name of Jesus. Be greeted in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kunamhlanje sibonga uThixo kuba esithwele sigcinile, esilondile, wasenza saphila impilo ejabulisa uNkulunkulu mare ehlukumeza izitha zethu. Ngoba uma uphila impilo edumisa uThixo, impilo engcwele, uhlukumeza uSathane, uhlupha abenzi bobubi. Uma uphila impilo kaThixo, kunamazwi nje ndifuna nje sixoxe ngawo nje namhlanje. Ilanga seliyotshona, ngalomzuzu nje andizokuba mde, kodwa iyodwa nje into endizoke ndiyithethe ngalomzuzu. Ndinqabile apha ku-live, andiveli kakhulu because of ifoni yam ayikho right. Phone yam ayikho right, that is why ndingasabonakali kakhulu ku-live. Kodwa ke namhlanje ke ndithi make ndiforce ndivele ndike ndizothetha ngendaba nje noNkulunkulu phakathi. Ndizothetha ngendaba kaYesu Kristu, ngoba lithi iBhayibhile onendodana unabo bufakazi. I'm just here to proclaim the gospel of Jesus Christ of Nazareth. Andizange ngizoshumela kodwa ndizothetha nje. Ndiyathemba ukuthi niza ndimamela kakuhle mase ndithetha nje. Ndiyanazi ukuthi ninijwayele ukuthi ndiyashumela kulo Facebook, kodwa namhlanje funa nje sike sizincokolele nje ngodaba nje olwenzakalayo around emhlabeni wonke. Siphila nabantu namhlanje abangena nembeza, kodwa ngicela nje ndishare nje scripture nje sibe si1 in the book of Acts chapter 2 verse 40. And phethe iBhayibhile lami la, chapter 2 verse 40 neBhayibhile lami nje endiyofunda lona. Lethi nangamanye amazwi amaninzi wawaqononondisa evuselela esithi, zisindiseni kwesi sizukulwana sigoso. Wangisa kutsho uthi ndingathi wangena deep uPeter apha in the book of Acts chapter 2. Wangena nje deep waxoxa ngendaba kaJesu, ethetha namaJuda, ethetha nabantu ababekhona ngosuku lwePentecost. Wathi zisindiseni nina kwesi sizukulwana sigoso, kwesi sizukulwana singenaThixo, kwesi sizukulwana esingafuni Thixo, kwesi sizukulwana esihamba ebumnyameni, kwesi sizukulwana esakhetha ubumnyama ngaphandle kokukhanya, kwesi sizukulwana esijabulayo uma umuntu eshayeka, kwesi sizukulwana sigcwele inzondo,
kwesisizukulwana esingafuna ukubona omunye umuntu uyaphambili, kwesisizukulwana esingafuna ukubona omunye umuntu ephakama, kwesisizukulwana esigcwele ukubulala, kwesisizukulwana esakhetha uSathane instead of choosing God, kwesisizukulwana namhlanje nizomemezela nje ukuthi nawe ungazisindisa, nawe ungazinceda, nawe ungazihlangula wena, say yourself, wena zikhethele ukuthi uyangena or uyaphuma. Uthi uPeter lapha kulaba bantu in the book of Acts chapter 2 verse 40 uthi zisindiseni nina kwesisizukulwana, kuthi ukuthi choice is yours, choice is yours, you choose darkness or you choose light. Kodwa nazi iziphumo eziyophuma when you choose darkness. Impilo yakho ayikusiyona impilo eyoba impilo enoNkulunkulu phakathi, uyena uyophila impilo engenaThixo phakathi, uyophila impilo ye-misery life, uyophila impilo ye-pain, uyophila impilo yokuzonda abantu, uyophila impilo yokuhlupha abantu, uyophila impilo yokwenza okubi instead of kwenza okuhle. Kodwa namhlanje ndizovusa abantu, ndizothi namhlanje zisindiseni kwesisizukulwana sigoso, ngoba ixesha esiphila kulo kugcwele abantu abathanda ububi, hayi ngoba abantu abanangqondo enhlokweni zabo, it's because of abantu bakhetha ubumnyama instead of choosing light. Ndifuna ukuthi ke namhlanje ke mntaka baba ebusuku siphila nabantu abakhetha ububi, siphila nabantu abajabulayo uma umuntu eshayeka, siphila nabantu abathi xa bebona umuntu ephumelela bona benziyelekenqe, siphila nabantu abagcwele ijealous, siphila nabantu abagcwele umona, siphila nabantu abakhetha ukuthakatha, hayi ngoba befuna ukuphumelela bona ebuthakathini babo, kodwa bathakatha kuba befuna ukudestroy abanye abantu. Siphila kwelo zinga ke bangcwele, siphila kuleyo nhlungu, siphila phakathi kwabo bantu, siphila phakathi kwabantu abathi noba sebehleli bacinga ububi ezinqondweni zabo, enhlizweni zabo, inhliziyo zabo zingcolile, inhliziyo zabo zigcwele ububi, inhliziyo zabo zigcwele ukufa. Abantu abathi xa behleli baplanela ukuthi umunye umuntu makabulawe. That is why ezothi uPeter, zisindiseni nina kwesisizukulwana sigoso. Isizukulwana esigoso sisizukulwana esingafuna ukwenza okuhle phambi koThixo. Isizukulwana esigoso ngabantu abakhetha ubumnyama instead of choosing light. Isizukulwana esigoso ngabantu abe-religion, abantu abaleqa ama-position, abantu abagijimela ama-position, abantu abalwela ama-position, abantu ababulala abanye abantu because of umuntu ufuna ungena kwi-position ethize. Sisizukulwana leso esigoso, sisizukulwana leso esingamesaba uThixo, isizukulwana esithi noma sithi sifuna ukujona ipolitiki, kanti sijona ipolitiki kuba sifuna ukwenza ubugreed, sifuna ukwenza corruption, sifuna ukudestroy i-country, sifuna ukudestroy ama-families, sifuna ukwenza sure ukuthi yonke imali, yonke i-tax ekhutshwa ngabantu abasebenzayo emhlabeni, wenza sure lo muntu ukuthi leyo mali esiyisayo kwi-tax ayizukwenza luncedo emhlabeni. Ngabantu besizukulwane esigoso, abantu be-last days, abantu abangafuni ukwenza okuhle phambi koThixo. Namhlanje iBhayibhile zisindiseni nina. When a self you must choose God. When a self you must choose to follow Christ. When a self you must choose to carry your cross.
Wena self you must choose ukuthi I choose life, I choose life. Uthi uThixo masekethi ndibeke ukufa, ndibeke ukuphila, ndibeke iblessing, ndibeke icurse. Wena athi uThixo kodwa wena khetha ukuphila, choose blessing. Kodwa abantu banamhlanje instead of choosing the blessing they choose the curse. Namhlanje nifuna ukuxelela ke mntaka baba, noba ububi obenzayo ungabukhetha namhlanje, nobububi obenzayo namhlanje ungabuthanda futhi ungabujwayela futhi ungabuthokozela, kodwa ngelinye ilanga God will fight lo muntu omcinezelayo, lo muntu ombulalayo. Namhlanje kugcwele abantu abathengwayo to kill abanye abantu because of umuntu ukhetha ububi. The generation of evil, igeneration engafuna ukumuza uThixo, igeneration engafuna ukulalela uThixo, igeneration efuna ehamba according inkanuko yenyama. Lithi iBhayibhile, if you walk according to the flesh surely you shall die. Bonke abantu abakhetha ukuhamba kwinkanuko yenyama they choose to die. Kodwa those who walk according to the spirit, those who walk in the spirit, they shall live, they will live. Bazophila, bazoqhubeka bona bephila. Kodwa nansi into enamandla, into endiyithandayo, uNkulunkulu angeze aliyekelele ilungisa. uThixo esimkholwayo nesimkhonzayo, uThixo odala izulu nomhlaba, angeke ayekelele umuntu olilungisa. That is why even David, King David ethi ndanemncane kodwa ngoku ndisemdala andizange nimbone uThixo elishiya ilungisa. uThixo uyohlezi enelungisa. Lithi iBhayibhile uNkulunkulu ulidwala elinamandla. Lithi bonke ababalekela kulona bayalondeka, bayasindiswa, bayasinda kulona. Bonke abamethemba uThixo abajabhiswa. Noma mntaka baba singaphila phakathi kwabantu abangamfuni uThixo, noba mntaka baba singaphila kubantu abagcwele unzondo, noba singaphila kubantu abaplelela abantu ukuthi bafe, kodwa mntaka baba kunento esithembileyo, kunoJesu esimethembileyo, uKristu owafe eCalvary efela impilo zethu. Namhlanje ndizomemezela namhlanje, ingathi nawe mntaka baba wena osokhetha indlela yobubi, wena ohlangene nesizukulwana esigoso, it's time to change your ways before it's too late. It's time to repent ebubini bakho, ezigqibeni zakho zonke ozithathayo. Kunabantu abahlelayo thina silele ebusuku, kunabantu bona abangalalanga baplena ngabanye abantu ukuthi bafe. Kunabantu abathi thina silele ebusuku, kunabantu abaplenayo ukuthi ubani makangaphumeleli empilweni. Kunabantu namhlanje abaxolela ukulamba, bathatha imali zabo zonke beyezinyangene zangomeni ukuthi kuyothakatha uzibani, ukuthi uzibani impilo yakhe iphele ezithubeni. Kunabantu abahlele njalo behlela ububi ngenxa yabanye abantu. Kodwa ndizomemezela ebusuku njengangoku, kunoThixo obonayo, noma ungayenza into yakho ebumnyameni, kodwa kunoThixo osehleze ekhanyeni obona konke. Ingakho uIsaya xa esekethetha athi bayahlangana ngegama lakho, athi bahlanganisa zonke izikhali, behlanganisa imililo yabo, bekhafula besenza konke okukhohlakele. Uthi uThixo kodwa mna ndikho kuleyo nto. Yazini ukuthi laba bantu abenza ububi abathunyanga ndim. uThixo akasoza thoma umuntu athi yenza ububi uyobulala ubani.
uNkulunkulu akalingi muntu, uThixo akalingi muntu, uThixo akakwenzi okubi. Uthi uThixo noma izikhali zabo bangazilola bezilolela wena ukuthi zikulimaze, lezo zikhali ngeze zaphumelela. Noba izikhali zabo bangazilola bezilolela ukuthi befuna ukubulala wena, angeze baze baphumelele. Ngoba sinoThixo, icebo likaThixo ngempilo zethu alisoze lavinjwa umuntu, alisoze lavinjwa mthakathi, alisoze lavinjwa umuntu, alisoze livinjwe even nguSathane. uThixo unecebo elihle ngempilo zethu. Thina kumele sina sizisindise kwesisizukulwana sigoso, isizukulwana esingamfuni uThixo, isizukulwana esingafuni ukwenza okuhle, isizukulwana esakhetha ukuthi sikhethe uSathane instead of choosing God. Kumele sizisindise kweso sizukulwana. Athi uJesu Kristu, ningabosabi ababulala umzimba. Akumelanga umuntu, ngoba umuntu obulala umzimba ngumuntu okusizukulwana esigoso. Ingakwenza ukuthi uPeter zisindise kwesisizukulwana esigoso. Ukusindisa kwakho is to come to Christ, is to come to Yeshua. uYeshua abeseke sindisa impilo yakho, abeseke protect impilo yakho, abeseke khulula impilo yakho, uzokwazi ukuthi amazwi athi amazwi, no weapon formed against my life shall prosper. Kunezwi elachonga uJesu, athi uJesu Kristu ethetha ngezwi lakhe athi, no gates of hell shall prevail against my church. Zisindise nawe kwisizukulwana sigoso, zisindise kwisizukulwana esingamfuni uThixo, zisindise nawe. It's time to choose Jesus. It's time to accept Christ as your Lord. It's time to run to Jesus before it's too late. Ngoba kunabenzi bobubi abahleli njalo befuna ukwenza ububi. That is why bebizwa ukuthi ngabenzi bobubi. Kunabantu abahlezi njalo begcwele inzondo empilweni zabo, abangafiseli okuhle. Noba ngabe nguthiwa ungathenga ntoni, umuntu obubi uhleze nenzondo, uhleze nejealousy, uhleze efisela ukuthi uluze konke empilweni yakho. Kunabantu abafuna ukuthi ifamily yakho futhi iphele, vekupheleke ngefamily yakho. That is why namhlanje ndithi zisindise kwesizukulwana sigoso, zisindise, come to Jesus. Izandla zakho Thixo zivulekile, izandla zikaThixo. Kunabantu abahlela kumathempeli wabo, kunabantu abahlela njengangoku, bahleli bayaplana to kill people, bayaplana bafuna amagazi wabantu, abanye bafuna uphuza amagazi wabantu. Imimoya ihleli ikhutshiwe nguSathane, ngoba siphila phakathi kwabantu, siphila phakathi kwabenzi bobubi. Abantu abangayifuniyo into enhle, abantu abangafuni ukubona umuntu ephumelela, abantu abangafuni ukubona umuntu ephila. Ingakho impilo zabo bahlelela ukuthi to kill, to steal. Kunabantu namhlanje bahleli bayahlela bagqiba ngempilo zabantu kwisigodlo sobumnyama. Abanye bahleli baplane ukuthi bangayintshontsha kanjani imali onayo, abanye bahlela ukuthi bangaxosha kanjani emsebenzini, bangaxoshisa kanjani emsebenzini, ngoba impilo zabo ngabenzi bobubi, ngoba baphila kwisizukulwane sigoso. Namhlanje ndizomemeza kunamapolitician namhlanje aphethe iSouth Africa, aphethe ama-countries, baphethe impilo yabo is to do corruption. Kufuna njalo behlukumeza abantu, behlupha abantu. Kodwa namhlanje kunoNkulunkulu ophila uhlezi ezulwini.
kunoThixo ohleze emazulwini, kunoThixo ojongile. Lithi ulaka lukaThixo luphezu kwabenzi bobubi. Ngoba umenzi wobubi angayiplani into yakhe, ayiplani ukuthi ufuna ukudestroya, kodwa namhlanje ngifuna umxelele ukuthi umenzi wobubi, ulaka lukaThixo luphezu kwempilo yakhe, unless lo muntu aphenduka atshintshe indlela zakhe zobubi. Namhlanje siyamemezela ukuthi zisindise nawe kwisizukulwane esigoso, ngoba isizukulwane esigoso sisizukulwane esingafuni into enhle, sisizukulwane esingafuni ukubona umuntu ephumelela. Kunabantu abakuyela emithini bakuyela ezangomeni ukuthi to destroy your future, anything engathi ingenzeka empilweni yakho enhle, kunomuntu behind wena, kunomuntu ohlelayo to destroy you. Kodwa uThixo ophilayo, uNkulunkulu esimkhonza, angeze athule mntakababa. Thixo esimkholwayo nesimkhonzayo angeze athule mntababa, uyosilwela. God will fight for us. Ingakho ezothi be still and know that I am God. Athi do not fear. Many times athi uNkulunkulu do not fear. Ungesabi ngoba uJehova nawe. Ungesabi mntakababa, uThixo nathi, uJesu unathi. Kumele sithethe amazwi athi we are more than conquerors. Sitshwa amazwi athi amazwi, we shall not die but we shall live to declare the goodness and the beauty of the Lord. Kunabantu namhlanje abangena kuma-accident, kanti i-accident ibihleliwe ukuthi yenzeke ikubulale. Yemntakababa, siphila phakathi kwabenzi bobubi, siphila phakathi kwesizwe esigoso, siphila phakathi kwabantu abagoso. Thixo makasincede, Thixo makasizwe nathi, Thixo makasizwe. May the good God fight for us. Thixo makasilwele, uNkulunkulu makasifohlele, Thixo makasilwele kuyintsaba zethu, Thixo makasilwele. uThixo ndiyathandaza, uThixo alwele impilo yakho, ndiyathandaza uThixo afohlele ifamily yakho, uThixo kunabantu namhlanje abavala iminyango ukuthi wena ungazufumana umsebenzi. Kunababade bayizinyangeni abantu bathi lo muntu angazaqeshwe noba angafunda kangakanani, abe nama-masters, abe nama-diploma, abe ne-PhD, angazaqeshwe naphina. Kunabantu abakugambela imithi, kodwa namhlanje ndiyamemezela, devil is a liar. Wena uzoqeshwa, kuyomangala benzi bobubi, kuyomangala abathakathi abazama ukudestroy impilo yakho, kuyomangala abantu abacupha impilo yakho, kuyomangala bona bathi uphuncuke kanjani lo muntu, ngoba thina singophunyuka bemphethe. Sikhonza uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaninzi. Lithi bathu Isaya, noba ungafakwa emlilweni angeze utshe, noba ungangena emanzini amaninzi angeze ukhukuliseke. Akunasikhali mntakababa esilolele wena esiyophumelela. Uyophumelela mntakababa, uzophumelela mntasekhaya, uzophumelela. uSathane ethanda engathandi, uzophumelela. Le nto yacutshelwa wena izodestroy umnikazi wayo. Lo muntu oyicuphile izodestroy umnikazi, ngoba sinamandla okwenza konke ngoKristu oqinisayo. Devil is a liar. Noba singaphila phakathi kwabenzi bobubi, kodwa abenzi bobubi abanamandla, ngoba abenzi bobubi sisizwe esigoso, igeneration egoso eyabonwa nguPeter. Athi uPeter, zisindiseni kwesi sizukulwana sigoso, zisindiseni. No, kunama-tax esiwafakayo, every month i-tax iyathatha, kodwa kunoThixo ophilayo. Leyo mali izothathiswe kumahlwempu, iyothatha siyayiclaima lo mali ukuthi isiza abaswele, isiza abantu, ibekhele izindlu. Leyo mali siyayiclaima by fire, by force. Sayiclaim. Akuna corruption ezophinda yenzeke. I-corruption sayikhansela, i-corruption sayistopa eSouth Africa in the name of Yeshua, in the name of Jesus Christ of Nazareth.
konke sikubopha emhlabeni emazulwini kuyabopheka, konke sikhulule emhlabeni emazulwini kuyakhululeka. Kuzokwenzeka intando kaThixo emhlabeni. Ingakho ezothi uJesu manithandaza ithini intando Thixo mayenzeke emhlabeni njengisenzeke emazulwini. Kuyokwenzeka iwill kaThixo kulomhlaba. Kuzobusa ibandla likaThixo emhlabeni. Ugovernment na uzobona ukuthi I need the church of Jesus. I need the believers of Christ. Abantu bazogiza begijima kuthina bezothi I need this God ngoba lunguThixo namandla, unguThixo ofohlayo, unguThixo ongumlilo, unguThixo ongumlilo oqothula. Kunamadoda afakwe ethandweni somlilo ovuthayo. Lamadoda zange atshe, lamadoda afakwa kodwa kabonakala uJesu phakathi kwabo. KunoDaniel wafakwe emadini wengonyama kodwa uDaniel zange adliwe zingonyama. KunoPeter wayebotshwejele ibandla lathandaza kodwa kafika ingilosi wathi uPeter sekephumile ejele wathi sendiyazi ukuthi inkosi ithumile ingilosi ukuthi inhlangule esandleni sikaHerode. KunoHerode ohlelela impilo yakho, kunoHerode ofuna ukubulala impilo yakho, kunoHerode ofuna ukudestroy ifamily yakho, kunoHerode ofuna ukubulala. Kodwa kunesandla sikaThixo namhlanje, kunengilosi efikayo ezokhulula impilo yakho, ezokhulula umndeni wakho. Zonke izidropu ezabotshwayo, onke amachain amakhamandela, lithi iBhayibheli ingilosi yathi xa imbetha nje exhalebeni wavuka uPeter, lithi amachain azohlokela. Kuzofika ingilosi mntaka baba, lamachain lemithi ecutshiwe izazohlokela, yonke into izazohlokela. Icango legate lazivulekela ngokwalo. Nawe mntaka baba lapho uqonqoza khona kuyovuleka, kuzovela nje kuzivulekele nje ngoba ngokuthiwa umnotho uphansi eSouth Africa kodwa thina sibona umnotho phansi ngoba sinoThixo ophilayo, sinosikwembu. Athi amasangane usikwembu, thina sinoThixo. Sethemba izulu kuyo yonke into esiyenzayo, sethemba uThixo, sethemba izulu. Asosatshiswa noba singafakwa kuma-trap, noba singathreatenishwa, kodwa asosatshiswa. Sethembe uJesu Kristu inkosi ephilayo. Emntaka baba namhlanje ndiyamemezela, zisindise nawe kwesisizukulwana sikhoso, isizukulwane esingamfuni umbone umuntu ephumelela, isizukulwane esihlala njalo sicinga ukubulala umuntu, isizukulwane esingenanambeza, isizukulwane esingenathando, isizukulwane esigcwele inzondo. Noba umuntu sokuthi yambulisa umuntu angry, umuntu yakuzonda, umuntu afuna ukubona athi kakubona ngathi akavela athi mhlaba avuleka ningene ngoba kunabantu bangcwele abasizondayo kulomhlaba esiphila kuwona. Noba singahleka nabo kodwa deep down bayasizonda, deep down abasifuni, deep down abafuni sibona siphumelela, deep down afuna ukusibona siloser, deep down afuna usibona silahlekela kwesinako. Kodwa Thixo sizwe, God of Israel, God of Abraham, sizwe Thixo, fight for us. Makasilwele uThixo, makasilwele uNkulunkulu, makasilwele uSomandla. Angavumi ngathi uThixo, angavumi ngefamily yakho uThixo. Thixo makalwele impilo yakho, Thixo makalwele umndeni wakho, Thixo makakusize nawe mntaka baba akwenza uphumelele kujabi izitha zakho. Athi uDavid uThixo udeka itafule phambi kwezitha zami, nathi uThixo uzodeka itafule phambi kwezitha zethu. Thixo uzolideka itafule mntaka baba, siyophumelela bekhona becuphile, siyophumelela bethakathile begqibile, kodwa siyophumelela besitshone besihambela inyanga nezangoma, kodwa siyophumelela in the name of Jesus Christ. Ngeke sife bangcwele. We shall not die in between. We shall live. We shall finish the race. We shall. uThixo sibeke ngepurpose yakhe kulomhlaba ukuthi thina funeka sikulomhlaba senze umonakalo in the kingdom of darkness.
ingakazothi uPaul in the book of Ephesians chapter 6 verse 12 athi silwi nanyama negazi kodwa silwa nemimoya, silwa noSathana, silwa nemimoya kwezasemazulwini emkhathini. Kunempi esibhekene nayo singabantu emhlabeni, kunempi esibhekene nayo kodwa thina sinqoba ngoThixo. Ingakazothi uPaul thabathi isikhweqe sikaThixo ukuze ukwazi ukukhasa ngomhlomubi, ukwazi ukukhasa uSathana. Athi lithi izwi kaThixo, resist the devil, he will flee from you. Thina we resist the devil. uSathana uyayazi indawo yakhe ukuthi ungaphansi kwezinyawo. Yena uSathana wanqoshwa eCalvary the time uJesu ebethelwe emnqamlezweni kwaphala ligazi lakhe ukuze thina sisindiswe. We saved by grace. Asosaba futhi asosatsiswa. Kunamandla sinawo, kunamandla sihamba ngawo, kunoThixo omkhulu ohlezi emazulwini, kunoThixo ohlezi kuthina. Yena uhlezi kuthina ngomoya wakhe ongcwele. Masingesabi. Be strong in the Lord. Be rooted in Christ. Fear not. Fear not. God will fight for us. Kunempi engasiyona yethu, kunempi engekaThixo. Thina siyocimba ukuthi impi ingeyethu kanti impi ingekaThixo. uThixo uyosinqobela. Kunezitha eziyolwa zodwa, kunezitha eziyolwa zodwa. Thina kunengilosi ezisurroundile impilo zethu. Thina kunengilosi athi izwi likaThixo wazenza zayimimoya ingilosi. Kunengilosi ezininzi eziguide impilo zethu ezilwela thina. Ingakathi uDavide kuyowinkitha ngapha nangapha kodwa mina ndiyohlezi neminde ngoba uThixo uyalela ingilosi yakhe. Ingilosi zakuba zisithwale ngezandla zombini, sigciniwe esandleni sakho uThixo. Ingakazothi ndalidu Israel ehlane ndahamba noIsrael, nawe ndizohamba nawe. Zohamba nathi uThixo, zohamba nathi uThixo. Asikhathali ukuba sisikhathi sini lesi, asinandaba ukuthi sisikhathi sini lesi, kodwa sethemba uThixo kuyo yonke indawo esingena kuyona. Sethemba uThixo nometha kuvalwe kangakanani, nometha kucuthwe kangakanani, kodwa thina siyongena la kuthiwa kungeneke khona, futhi siyophuma la kuthiwa kuphumeke khona. Noba bangasithakatha basiloye, asisaloyeki futhi asisathakatheki. Sinamandla okutsholonto, sinegunya lokutsholonto ukuthi thina singabanqobi futhi siyokuphumelela kuyodana abathakathi, kuyodana izitha zonke ezilwa thina. Thina siyophumelela. Never lose hope empilweni. Ungalilahli ithemba mntaka baba, ungalilahli ithemba mntaka baba. Ndifuna ukuzoxelela mntaka baba, noba bekuthiwa bekuvimbeke kangakanani kowenu ukuthi akunamuntu ozophangela kule family yakho, kodwa namhlanje kuzohloka amatheni, kuzohloka amacangwe ensimbi. Ingakho no time kuzokhulula uPeter ebotshwedzele yahamba nengilosi lithi kwaba khona ukukhanya okukhulu. Uyothi ufaka isivi yakho, anti isivi kuhamba ingilosi. Isivi yakho vele yongena kulo company, yongena kulo government okhona, ifike kube khona ukukhanya okukhulu. Athi uHR okhona afika kuthathe, athi lo muntu udeserve ukuthathwa, udeserve uqeshwa lo muntu ngoba I see the bright light. Ulight engazange nayibona. I see the bright light. There is a bright light that is about to light empilweni zethu. Kule family yakho unokukhanya okukhulu. Masimethembe uThixo, masimethembeni uNkulunkulu ngalo lonke ixesha. Let's trust God no matter isimo sinjani sithini. Let's trust God, trust God. Themba uThixo mntaka baba, themba uThixo. uThixo nawo as long as usaphila emhlabeni, futhi lo nyaka uzoqeda uphila. Lo nyaka uzoqeda uphila, awungeze ufe. Ngoba ungacuthwa ukuthi uzongena engozini, ngeze ungene engozini wena. Uyophuma uphila futhi uyophila, uzophela unyaka uphila. The devil is a liar.
asiyithuneni kuseeli bathina sopaka emathuneni kuseeli kunezinto emele sizenzile emhlabeni kunemiphefumulo esifuna sizuzela uThixo kunemiphefumulo efika siyoyilanda sizuzela uThixo sithi uNkulunkulu nansi imiphefumulo yisindise laba abantu besiza kwebegijima ngeke sife bangcwele ngeke sife kunabantu namhlanje abahluphekile abadinga uThixo kunabantu namhlanje abadinga ukusindisa ngeze ufe mntaka baba ngeze ulimale ngegama lika Jesu ndiyanqaba ngempilo yakho uJesu uyanqaba ngempilo yakho uThixo uyanqaba ngempilo unomoya omngcwele uyanqaba ngeyakho impilo namhlanje ebusuku senthandaza ngifuna ukuxelela namhlanje themba uThixo kunto yonke themba uNkulunkulu kumpe yonke ohlangabezana nayo themba uJehova themba uThixo mntaka baba uthembekile yena uthembekile uyasabela uyezwa njalo mawukhala kuyena egameni lenkosi uJesu babulungile uNkulunkulu unguThixo ongcwele I pray ngalomzuzu uThixo ongcwele laba abantwana bakho uNkulunkulu bebukele Thixo namandla I pray Jehova ukuthi ubasindise ubafihle emandleni ezwi lakho Thixo ongcwele in the name of Jesus Christ baba I pray ukuthi yonke iminyango evalwe isitha ivuleke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha I pray ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele kube khona ukukhanya okukhulu okumangalisayo ukukhanya ongazange kwakhona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ukukhanya kwakhanya ngesikhathi uPeter ebotshwejele Thixo namandla I pray ukuthi ingilosi ifike kumzi nomuzi umuntu nomuntu Thixo namandla I pray in the name of Jesus Christ kunabantu Thixo ongcwele abadinga imisebenzi uNkulunkulu wethu namandla I pray in the name of Jesus bayitho Thixo namandla imisebenzi yabo baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu namandla baba I pray kunabantu Nkosi abadinga imali zabo ezibambekile imali zabo baba ndiyathandaza I pray for financial breakthrough in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth baba kunemitshato uNkulunkulu ebhidlikayo uNkulunkulu wethu ongcwele I pray Thixo namandla ukuthi Thixo ungenelele kwisimo sokumndeni wonke Thixo namandla kunemindeni uNkulunkulu engasakhulumisani engasathethisani Thixo namandla ndiyathandaza moya ongcwele I pray for love Thixo namandla kumindeni yonke Thixo namandla umhlaba wonke I pray in the name of Jesus Christ baba ebusuku Thixo namandla we cancel the World War 3 baba wethu namandla I solve the Thixo yenzeke iWorld War 3 as long ibandla lakho lisesemhlabeni baba ndiyathandaza I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth moya ongcwele mona namandla size South Africa yonke I pray Thixo namandla ama politician wonke eSouth Africa Thixo namandla I pray for president of South Africa Thixo namandla I pray Thixo ongcwele ukuthi inkosi uJesu ibandla lakho linqobe emhlabeni uNkulunkulu wethu namandla ndiyathandaza ndiyadeclare in the mighty name of Jesus Christ I pray Lord amen hallelujah bukhona mntaka baba uyazazi ukuthi uJesu empilweni yakho awunaye ungalandela emva kwami utsho lamazwi uthi inkosi uJesu namhlanje ndiyasindiswa namhlanje ndiyakwamkela yiba inkosi yami sindisa impilo yami bhala igama lami encwadini yokuphila ngegama lika Jesu namhlanje ndisindisiwe in Jesus name amen hallelujah anibonge ndabona abantu babukele egameni lika Jesu uNkulunkulu anibusise nonke nibukele egameni lika Jesu ndiyabonga Phet Manqa uThixo akubusise nceke kaThixo sisibongile Mbatha ndiyabonga kakhulu sisiwami ndiyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu uThixo asibusisele wena sisiwami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu enkosi amen cela ushare lo myalezo kwendawo zonke in the name of Jesus Christ amen be blessed amen